گلها آنگو هجمارا مروفین کو لدرک دیارکری دجین پرانیا کو جمروفان پیکتی. لهر قاده که کو جبو جیانی گنجا و هجمارک مروف لیهنه آنکو گلها که وان هیه. لهر قاده جی حتی استکید کار گلهایی که راگره. لورا درفتین جیانی بیسنور نینن. کل درک درفت تیرا گلهایی نکن پرسکریکین جدا در کون هولی. جبروی که جی زیدبونا گلهایی یا نل گور درفتان وک پرسکریک دیدیتن و بناف کرن. ایرو یک جی پرسکریکین مروواهیه ینکو زیدتین نقاش کرن جی زیدبونا گلهاییه. اف زیدبون هم دبه صدما تیکچونا خوزایی و هم جی گلک پرسکریکین جواکی ین جدا بخورتینه. لگور برجواندی، بیردوزی و باوریان لهمبری و پرسکریکی نیزیکاهین جدا درتین هولی و هر در دورک لگور روشا خواه پیش نیازم پیش کشتیکه. دولت و دستلاتدارین هیجی لگور روشا خواه پولیتیکین خواه ین گلهی دیار دکن. جبوکو پرسکریک باش بفهم کرن دوی مروف بالا خواه بده گشدان و گوهرینین دیروکی. او روش کنگی و چاوا درکتیه هولی. بنگی هنوی ین دیروکی چنه؟ دکی جان قونا خان را در باز بویه. ایرو روش چیه و دوی چی بکرن؟ وک همو گیانوران مروف جی هر دخوازن که هبونا خواه بدومینن. اف دوزینه که خوزاییه و هر تم بمروفان را هبویه. اولا پاراستنا هبونه جی به زیدبونه هاتیه داین. جبوکو وندا نبه و نچه دوی زیده ببه. نفشین نو لخوا زیده بکه کودین خوا یم بنگهین راگیهینه نفشین نو. امج دیروکا جهانی و مروواهیت زانن و هولا مروف آز زیده بونه حتی قوناخه که بدرفتین خوزایی و سینوردار بویه. آنگو مروفان بدرفتین خوزایی و لگور سینورین خوزایی دکاری بونه زیده ببن. جبروی کیجی دمک دور و دریش گلهای مروواهی پر هیدی زیده بویه. پشتی که مرووان بخوا درفت آفراندنه و الهمبری خوزای خسر بونه یان جیکاری بونه درفتین خوزای لگور خوا بکار بینن گلهای مرووان زیده بویه. مروف بقاسی گیانورین دنه لهمبر شرط و مرجین خوزای سرکفتی نبونه. جبروی کیجی آلاو و آمور چکرنه و بوان آلاو و آموران روشا خوزایی گوهرتنه آنگو لهمبر خوزایی لبر خودانه و هبونا خود دوماندنه. لگور تخمینان بریا کو مروف دست بچاندنیه بکن بریا زاین 10,000 سالان گلهای مروفان التواهی جهانی دنافبرا 2 و 20 میلیون کسان دبویه. هنک جید بیجن کو کم زیده بقاسی 5 و 10 میلیون کسان بویه. ینکو وی هجماری دگهینن 8 میلیونان جی هنه. پشتی کو مروفان دست بچاندنیه کرنه خورک هات نهل براندن درفتین خودیبونه زیده بونه تمن مروان دریش بویه وکی انجام وی که جی گلهای مروان زیده تر بویه. بنشتجه بونه مروان و آواکرنا گندان را درفت زیده بونه و گلها جی به همان آوایی زیده بویه. اف پیواجو جی سردما نئولیتیکیه. تواهی پیشکتین تکنولوژیک اندوی سردمیده باندور لزیده بونه گلهای کرنه. بمزنبونا گندان و درکتنا هولی یا باجاران را پیواجو دومیایه. دوی سردمیده جی به طایبتی و دیتنا تکران و زیدبونا درفتین چونو هاتنه باندورکه گرنگ لپیشکتنا مروواهیه کریه. دیسا درفتین و گوهستنا سر آوی جی بپیشکتنه و وی یکی جی کریه کو گلهی که زیده لقراخین دریایان به طایبتی دریای سپی و دردورا چمان کن ببه. هر کو گله زیده بویه مروف پیل به پیل بر بقادین نو و بلاو بونه. وان قادین نو جی بخوره درفتین نو آنینه. دوی سردمیده دو دیارده این که هری زیده باندول زیده بونه گلهی کرنه پیشکتنا چاندنیه و بازرگانینه. ده پیواجویا دیرو که ده گلهی مروان هر تم زیده بویه. لگور گوتنان بتنی 1348 ده زنجیر زیده بونه قطبویه. دوی سالی ده گلهی اوروپای لدردورا 8 میلیون کسی بویه. لیش بر نخوشینا وبای جستسیان یکی گلهی آنکو بقاسی 25 میلیون کسان جیانا خوش دست دایه. وش بروی یکی جی گلهای جهانی جی کم بویه. سالین دریج باندورا وی که لأوروپای هاتیه دیتن. لگور تخمینان پشتی زاین ده 100 سالا یکمین ده گلهای جهانی لدردورا 300 میلیون کسی بویه.
ده 1605 ده اف هجمار گهشتیه 500 میلیونی. ده 1802 ده گهشتیه میلیارکی. ده 1927 ده 2 میلیار. ده 1961 ده 3 میلیار. ده 1971 ده 4 میلیار. ده 1987 ده 5 میلیار. ده 12 جوتما 1999 ده 6 میلیار. ده جوتما 2011 ده 7 میلیار. لگور تخمینان ده گلهیا جیهانی ده 2023 ده ببه 8 میلیار. ده 2030 ده ببه 9.3 میلیار. ده 2040 ده ببه 10 میلیار. ده 2005 ده ببه 12 میلیار. وکو جوان آگاهیان جی دیار دبه لذا زیده بونا گلهی هر کوچویه زیده تر بویه. دوان 205 سالین داوی ده گلهی جیهانی 8 قادان زیده بویه. در روشاهی ده هما ببیجه 10 سالان جاره که ملیارک مروف لگلهی جیهانی زیده دبه. وکووها بدومه ده اف هجمار زیده ترجی ببه. لگور تخمینان آنها دسانیه که ده 2.6 کس لگلهی مروف زیده دبن. کوباوی که ریجهی جی بگوتن گلهی جیهانی سالانه جسدی 1.9 زیده دبه. لهنه کریمین جیهانی ینوکی اوروپای باکور و امریکای زیده بونا گلهی هما ببیجه راوستیایی بجی لگل کریمین جیهانی لزگین تر بویه. آنها لجیهانی پرانیا گلهی لباشور و روجهلاتا پارزمینه آسیای دجی. اف هریم جی وکی هریما موسونیک تیب ناف کرن. ولاتین وکی چین و هندستان کو جستسیان یکی زیده تر گلهیا جهانی پیک دینن لوی هریمینه. لگور پارزمینان جی جسادی 6 گلهیا جهانی لآسیای، جسادی 17 لآفریقای، جسادی 10 لأوروپای، جسادی 8 لأمریکای لاتین و کارائیبان و یه مایی جی لأمریکای باکور و اوکیانوسیای دجی. لگلو نیرینا مروف و جواکان لوی دیاردهی چاوابویه. زیده بونا گلهی جی کنگی و وکی پرسکری خاطیه دیتن. لگور چافکانیین کو گهشت نبردستان هما ببیجه جدسپیکا شارستانی و زیده بونا گلهی وکی پرسکری خاطیه دیتن و جبووه یکی پیش نیازات نکرن. راهیبین مصری گوتنه گرکو عردین چاندنی تیرا مروان نکن دوی زاروکانین بی کنترول کرن آنکو آستنگ کرن. دیسا تی گوتن کو کنفوچیوس جی بحثا زیدبونا گلهی کریه و گوتیه زیدبونا گلهی پرگالا جواکی خرادکه. جبو کو پرگالا جواکی خراد نبه دویج هریمین کو گلهی آوان زیده جبو هریمین دنی گله بیوگو هستن. ده سردما یونانا کونار دجی فیلسوفین وکی پلاتون و آریستو بحثا وی پرسکریکی کرنه. لگل کو جبو اولهیا جواکی و هلبرین زیدبونا گلهی پاراستنه جی گوتنه کو جبو پرگالا باجاران خران نبه دوی گلهی آوان لگور پیوانه که به. اولین سماوی و پرتوکین وانیم پیروز جی دمجارا گلهی ده خودی گوتن و هلوست بونه. موسویتی، کریستیانی و مسلمانی خودی همان هلوسته بونه و جهف خودی بونه. لگوروان اولان آستنکرنا زاروک آنینه گناه. زواج وک تشتکی ارینی و نزوجین جی وکی تشتکی خراب ده پجراندن. دناف کردان ده جی دوی مجاره ده بیر و باوری هبونه. زیده بونا گلهی وکی تشتکی ارینی و پیوست هاتیه دیتن. جبرکو کرد به چاندنی و آجلوانی را مجول بونه هر تم پی دویاوان به کسین که دوان قادان ده بخبتن هبویه. دیسا جبو اولهی و خوپاراستنی جی خوستنه کو هجماراوان زیده ببه. دیسا بباندورا اولین کو پجراندنه تفگریانه. کرد هینا جی وکی گوتنه که پیشان دبیجن گوریا کو خود تعالی قل کربه برچی ناهیله. جسد سالا پازدمین و شون و مجارا گلهی ده چارچوه آبوریه ده هاتیه نقاش کرن. اف نزیکاهی اوروپیان انجی روژاواییان برنگین جدا بجی حتی ایرو دومه. لأوروپای پیشکتنا بازرگانیه و دامزراندنا دولت نتوی باندور لنیرین درباره گلهی ده جی کرنه.
دوی چارچوبه ده ینکو پیشی بحثا وان تیکرن در دورین مرکانتالیستن. لگور مرکانتالیستان کل درکی عرض چاندنی زیده به ده خزانی در که هولی جبرویه که جی زیده بونا گلهه وکی پیدویه که دیتنه. هنک جوان جی لگور هشمندی بازرگانی فکرینه و گوتنه که گلهه چقا زیده ببه ده داخوازا کرینا مال و خزمتان جی اوقا زیده ببه. او یک جی ده ببه صدما گشبونا آبوریا ولاد. جبرکو همان پیواجویا دامزراندنا دولت نتویه هنکان جی جعالی لشکری و اولهیه و المسئله نیرتیه و زیده بونا گلهه پاراستنه. گوتنه که گلهه چقا زیده ببه ده هجمارا لشکران جی اوقا زیده ببه و ده ارتشامه خورتر ببه. ده نیوکا 100 سالا هجدمین ده لفرانسه وکی برتکال دجی مرکانتالیزم فیزیوکراسی درکتیه هولی. لگور فیزیوکراتان جبو آبوری تشتا هری گرنگ چاندنیه. زیده بونا گلهه جی دویل گور پیدوین چاندنیه به. فیزیوکرات لدجی دسوردانین دولتی بونه. لگور وان ده هر تشت لگور زاگونین خوزای پیک به و ده داویه ده هفسنگک درکوه هولی. او نیزیکاهی بویا بنگاه هشمندیا آبوریا لیبرال آکو بشورشا پیشسازیه را لأوروپای درکتیه هولی. یک پیشنگین وی هشمندی ادم سمیث مجارا گلهه ده چارچوبه دسمزان ده نرخاندیه. لگوروی که گلهه چقا زیده ببه ده دسمزین خباتکاران جی اوقاس کم ببن. که خباتکار کم ببن وی جاره ده دسمز زیده ببن. لگور باوریاوی زیده بونا دسمزان و گشبونا آبوریه ده بکه که مروف بخوا زاروکان کمتر بینن و ده زیده بونا گلهه بخوا بسکنه. دمجارا زیده بونا گلهه ده کسی که هری زیده نیرین نوی بونا صدما نقاشان مالثسه. تامس رابرت مالثس کشه و آبورینا سکه انگلیزه. ده سال 1798 ده نیرین خواه ین دربار زیده بونا گلهه ده برهما خویاب ناوی دربار ریگزین گلهه ده جربه یک آنیه زمان و او نیرین و نیزیکاهی نوی حتی ایروجی تین نقاش کرن. لگور مالثس هجمارا مروان با آوائی که گیومتری 1 2 4 8 16 زیده دبه. لهل براندنا خورکان با آوائی که آریتماتیک 1 2 3 4 5 زیده دبه. جبروی که جی بوی نوی دجدرکی و بشون و تنبونا خورکان و برچیبون بیجین و ده انجام ده هنک جبرچینان جبر نخوشین کارسات خوزایی و شرام بمرن و بوی آوائی جی ده زیده بونا گلهه بسکنه. جبروی که جی کارسات و شر جبو داهاتویا جواکه وکی تشتین ارینی نرخاندنه. دیسا جبو کو پیشیل زیده بونا گلهه بگیرتن دسوردان پیشنیاز کریه. گوتیه دوی مروف درنگ بزوجن و زاروکان کم بینن. رامان نوی ینکو هری زیده بونه صدما نقاشان جی اونکو چینین بندست و خزان بخوا وکی صدمین خزانی و تیکچونا پرگالا آبوری دیتنه. جبر ویجی به دجواری لهمبری آلیکاری انکو جبو خزانان هات نکرن درکتیه. به کرتاسی گوتیه دفجه بردن کیش برچینان بمره بلا بمره. لگوروی مرنا خزانان و الجیان ماینا دولمندان زاگونک خوزاییه. اف نیزیکاهی دیج بو هشمندی فاشیزمی جی ببه بنگه. دوی سردمی ده گلک در دور لهمبری وان نیرینان درکتنه. سوسیالیستان وی سردمی جی اف هشمندی به تندی رخ نکرنه. مارکس و انگلز بخوشی دوی مجاری ده گلک تشت نویسینه. لگور مارکس تشتا کو دبه صدما خزانیه پولیتیکاین کپیتالیزمی ین دسمزان انکو کتخواریه. گله چقا زیده ببه در فتح ده کتخواران کو دسمزان کم بکن. کپیتالیزم بخواه نکاره بیکاریه جهولی راکه و رانکه. لورا گرسه این بیکار جبو سرمایه‌داران وکی هیزکه بردست آماده نه. نقاشن درباره زیده بونا گله ده پشتی وی سردمیجی دومیانه. لی نقاش دیسا ده چارچوبه آبوری دهات نکرن. وکی پرسکری که کو دهاتویا جهانی امروواهی دخه خطره نهاتیه دیتن.
پیواژویەکە دن ئاکو نیقاشên derbarê zêdebûna gelheyê de geş bûne pêvajoya her du şerên cîhanê ye. Ji ber ku li Fransayê ji nîveka sed sala hejdemîn bi şûn ve gelhe hêdî kêm bûye, nîqaşeke rengê ku gelheya me kêm nebûye em ê şer de li hemberî Almanan têk neçûne hatiye kirin. Bi çavên makîneya zarokanînê li jinan nêrtine û xwestine gelheya xwe zêde bikin. Li vir divê mirov behsa berhemeke din a navdar a ku biya sembol bike. Ew jî berhema Paul Ehrlich a bi navê Population Bomb, anku bombeya gelheyê ye. Ev berhem di sala 1968 de hatiye weşandin û biya sedema gelek nîqaşan. Li gor Ehrlich dê demeke kin de gelheya cîhanê ewqas zêde bibe ku xurek têra mirovan nakin û dê xelayî rabe û gelek mirov bimirin. Navê berhemê wekî têgehekê di hemû nîqaşên derbarê gelheyê de tê bikaranîn. Dema ku P-bomb tê gotin, herkes dizane behsa çi tê kirin. Texmîna wî ya ku dê bombeya gelheyê di demeke kin de biteqe pêk hatiye. Lê gelek kes dipejirînin û dibêjin ihtimal heye ku rojekê ev bombe biteqe. Îro êdî her dewlet li gor berjewendiyên xwe polîtikayên xwe yên gelheyê diyar dikin. Dewletên Ewropî yên ku serdemekê hewl dane zêdebûna gelheyê bidin sekinandin, ji ber kal û pîrbûna gelheyê cardin dest bi polîtikayên teşwîqkirina zarokanînê kirine. Kal û pîrbûna gelheya xwe ji bo pêşaroja civaka xwe wekî xetereyekê dibînin. Li cihanê welatê ku gelheya wî herî zêde ye Çîn e. Li Çînê ji bo ku pêşî li zêdebûna gelheyê bêgirtin, salên dirêj polîtikayên yekzarok hatine sepandin. Lê ev polîtika jî hatine rexnekirin. Aniha Çîn jî hêdî dev ji vê polîtikayê berdide û destûrê dide ku malbat bibin xwediyê du zarokan. Hinek derdor jî bi tenê ji aliyê hêz û ewlehiya leşkerî vel meseleyê dinêrin. Li gor baweriya wan ku gelheya wan çiqas zêde bibe, dê artêşên wan jî ewqas xurt bibin. Piraniya serdestan jî wekî hêza kar a erzan li gelheyê dinêrin û dixwazin ku gelheya xwe zêde bikin. Li gor baweriya wan gelhe çiqas zêde bibe, dê hêza kar jî ewqas zêde bibe. Hêza kar çiqas zêde bibe, dê aborî jî ewqas bi pêş bikeve û dê li cîhanê bibin xwedî gotin. Li vir tişta ku divê neyîjbîrkirin ev e. Nîqaş ji çarçoveya hişmendiya dewlet parêz a deshilatdar derdikevin. Ji ber vê yekê jî nepêkane û çareseriyeke rast bêdîtin. Ji ber rewşa heyî em nikarin rewşa zêdebûna gelheyê ya li Kurdistanê binirxînin. Lewre xebateke demografîk a ku tenê rewşa Kurdan vedbêje nehatiye kirin. Agahiyên heyî têra nirxandineke bi vî awayî nakin. Lê hinek vekolîner dibêjin ku rêjeya Kurdan ad navgelheya Rojhelata Navîn de ji sedî 15 ye. Ev rêje di hinek serdeman de li gor rewşê, şer, nexweşîn, koçberî û karesatên xwezayî diguhere. Lê kêm zêde duê astê de ye. Piştî vî wêneyê giştî em werin ser encamên ku bi zêdebûna gelheyê re derdkevin holê. Binêrin ka zêdebûna gelheyê kîjan pirsgirêk û xeterayan bixweretîne. Zêdebûna gelheyê bixwere pêdiviyan jî zêde dike. Ji bo ku ev gelheya zêde bêxwedî kirin, divê hilberîneke zêde bêkirin. Ew hilberîn jî çavkaniyên xwezayî divê, lê em dizanin ku tu çavkanî bêsînor nîne. Ji bo stirînê divê zêdetir xanîbên çêkirin, zêdetir xebatên binesaziyê bên kirin. Ji bo tenduristî û perwerdehiyê razemeniyeke zêdetir bêkirin. Derfetên çûn û hatinê bên afirandin. Hilberandina enerjiyê ji xwe pirsgirêkeke bi serê xwe ye. A em li vir pêt hesin ku pirsgirêka zêdebûna gelheyê bi tenê ne zêdebûna hejmara mirovan e. Ew bingeh û çavkaniya gelek pirsgirêkên ku îro xweza û mirovahî pê re rûbirû ye. Ji pirsgirêka zêdebûna gelheyê gelek pirsgirêkên din dizên.